biale Sunday school o biale tual chunga Sunday school foi tu te mo phur na a chunglam atang kan soyanga pathian thu chu kan ngai thlan hem to a Sunday school hian in khom pui general huaping kan nei lawa kan ro re na sang ber chu general Sunday school board ania ta chuan bialtin atangin bial committee in bial Sunday school chairman aruat hian general Sunday school board member palai aruat ngalani tin bial committee in bial Sunday school chairman aruat hian bial committee member Sunday school biala oin aruat ngal ani tin bial Sunday school suaitu bial committee hian minruata aubite chu keimani district chewa inkhom pui kan neya chu ta chuan asan pa bial in palai hei kausan lian jok member tam jok te chuan inkhom puya presbyterian emo synod ani emo bial inkhom puya emo suaitu an ni awanga aubi an ni awango thian palaya an ruat lawa keini kausan e ro chu bial Sunday school aubi min ruat thian district inkhom pui palai min ruat ngalani chu takal chu kan mo phurna anita ni chu mani khan October tha bul khan general Sunday school board kan neya chu ta kan la zir le ngaya kan ho tu ten an hriat chu bial Sunday school chairman te hian bial aiowa bial committee in arua takal ngei tur palai an ni hi hun then khata chuan la selo langai poi mo tok lo kan omin an sia a kum thar atang chuan aina sajoka inzir tir an du thu an soini chuan adang le a chuan kan mo phurna zelania kan ron soi tur kha hey ni ching khan Sunday school thiltum anwaya yan apoi mo na zirtir na diglo laka zirlai te kausan mi te von ven him tin kausan tan member te tan tharau lam cho bua sai sak tinia adang le a chuan kausan inpum khat na tura malak chu troi tu ten kan mo phurna nia ten rongbol tura mi te cher chu mi ta na soi zoi kha Sunday school troi tu ten biala ani mo tual chunga ani mo kan mo phurna ania ten bial kha kan thur le anga bial in khom puya hian troi tu te chu akal ngei tura ruat sa palai sa kan ni ten bial Sunday school board kan ne apo tual chunga tangin kan ruata biala kan in ruat boka chunga kal chu kan mo phurna ani ti khalo sele ila chu lo le a chuan chungla ma tangin thu lo kala general atangin emo kausan puizo ka tangin Sunday school in kan ti tur bial in kan ti tur tual chunga ni emo chung zong chu lo bo zui kan nani kan ti turani ti kha se thar le ta ila chu biala kan mo phurna akha ka toiten kan soyenga tual chung i kan soi le anga Sunday school soi tu han ti hian zirti tu te po min huap tura ngai ta ila apa ngai me a chuan pathian thu zir turin pathian ya kan hain khoma no pang Sunday school attend in hall kan neya
hol nei lo mi inamo khoi molai bathara te po kan hai zir tira kan va zir tira kan bang lea atok mai thei ma se heng kan san school thil tum le apoi mo na va phok chuak tu chuan atok lo wani en ti na kan soyanga kum nga kum rukal ta khan kho haya kan han kho hai biala seminar kan ne an bial len tual chung statistic te an performance te kha kan zota ke ni chung kan oi lo mai thei kho then kha chu kum tluanin department then khat ming jiak chu an kal kim vek ani ka oi che lo in kal kim vek mo ka ti o an ti tatani a department dang po kha kai kim lo chu tlem te ani eng wange eng tin nge tranan la kang mo a chiang ani en tin an tui kwal san school hi lo en le tai la anan zaya tan tu te na tana mingan lama chumi zo chia chuan an zir tir a thenin khoi department a tu nge kal lo an ming an chung te phone number an lo nei sa veka then khati dan zir tir line he mi hi adam lo nge har sat na ani an lo phone char ti chuan in khom bana an homai lo akal lo te kha atlo chuak pola in siama an wa tlo chuaka an tong trai kan an ngei le an kana cho ni le local to ro o tin then kha chu kan ngai lo an ni pon lo jin hei i lo ho ve le thil ti zo ve le cho ni le local le nge ngo ik tel lo wa a se om khom mai akal lo thi lo ni ngo chu ava zir tir ngot thei lai khan apia san school suai tu te hian ti tur kan nei ni zir tir chau ani lo hei ma son tur chuan kai kim vek zel tur chuan kan nau pang te kha kan hriat chian angai ni tin sikula zir ti tu te engemaw zat in om ka ringa zir ti tu chuan san school suai tu chuan azir lai azir tir te kha a hre chiang turani an mingin a lam thei turani ti hi tok lo eng ang mi ze pu nge ni hau chi nge ni fak chi nge then kha chu mit meya va control ringot po zam hal then kha chu wa ka vau po zam mang lo chung te ne tran ho nga in ta ni eng ang chung kuang a ron chor chuang nge ni zuin mi chung kuang nge ni a ko san suai tu chung zong te chu Sunday school suai tu chuan kan nau pang te hi thu le la choma seilen ti tu chuan angai ni assembly a khan bong kon bial tu reverend ram sang vor a khan asoina sel heya ama pon soya ke po chuan tu chu ka nei lawa kumli kumwa kalta khan le lama notice kan unau suai tu mei che suai tu hi motora rong kala min pel dong khan dinga e putluanga te nge te min chi baya e rong bol tu pastor te upa te ilo cher chuak nem le mai atia enge chu ka tia nau pang sene sikula izir tir ho te kha ka ngau kha pastor tam tak upa le missionary tam tak an oma mani kan soi howa ati kan soi chan chu tuna zirti tu ATI zirti tu kan ni kum khwa lo mai the ani pastor po kan ni lawang ma se tuna zirti tu te hi rampuma ni mek te hi kan zirti te hi achen pastor missionary upa general PYD LAD department le board sang suai tu le sarkar na poi mo tak thoka ei ruve lo tu chu kan kuta an omani
chu kan mo phur na ni ka soi tam do na chung zong zong hlen chuak thei tur chuan Sunday school a mo phur na nei tu zong zong lalpan mal som ro se